Uhoro wegie mbembe na uria kwa ihinda ukoretwo ukionekana tura huahuite ni wambiririe kwiyumiria ringi rita riri munini wa mutongoria wa bururi William Ruto agiukirira atongoria makoretwo makiendithiriria kuri arimi ona kwiyethera ngumo ya kiuteti makihuthira ndeto wegie mbembe. Ruto uria kwaragia ari mwena wa Kitale kaunti-ini ya Trans Nzoia iria ni imwe ya kaunti iria ciuikaine na ukuria wa mbembe na gikiro kinene augite no muhaka arimi metekere kuhimbiria urimi wa indo ingi ari njira imwe ya gutigara ni magia na baita makiria ona ningi guteithia bururi kugia na irio cia kuigana. Lazima tubadilishe mwenendo wetu. Hatutakuwa tunapigana vita kila mwaka naenda mwaka rudi. Mambo ya bei ya mahindi. Lazima tufikirie. Atongoria matiganite kuma gicigo kia Rift Valley makoretwo magiukanira king'ang'a-ini iguru rigi urimi o ndomwe na thogora wa mbembe, amwe makiuga muoroto waria makoretwo makiuria arimi mahimbiria urimi wa indo ingi ni igeria ria kumeheria thoko-ini. Viongozi wengine wanazungumzia vyakula badala, wanatueleza sisi tupanda avocado. You cannot be telling people go grow avocados and yet Kenyans consume a lot of ugali. Where will they get the maize? Mtu akikwambia tegemea kona hii peke yake usifikirie mambo mengine anakudanganya. Lazima tufikirie vile ya kufanya diversification ndio tuweze kupeleka hiyo mambo yetu mbele. Gutigirira bururi uri na irio cia kuigana ni kimwe gia itugenye cia thirikari ya Jubilee. Munini wa mutongoria wa bururi akiuga ni merutire kwigithia hari arimi a indo ngurani ona ningi gukurana urimi uria ukoretwo gitwarithio na mbere thiini wa kaunti itiganite. Tutapanga namna gani ndio tuhakikishe ya kwamba tuko na chakula na tuko na mimea ambayo inatupatia pesa. Atongoria mekumumagaritie makimuhinyiria tekere gutetera murimi munini muno wa mbembe kuona kwa ihinda iraya akoretwo akihinyiririo ni turianime. Ihinda-ini riu hamwe atongoria ya matongoretio ni mubunge wa Kimilili Didmas Barasa ni moreti arunao gwithema kuhuthira uhoro wegie ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi na mutongoria wa ODM Raila Odinga kwagira Ruto gitio. Hawezi ukasema kwamba kwa mkono moja kwamba unataka Wakenya waishi kwa amani ili kwa sababu umesalimiana na rais, na kwa mkono mwingine unaanza kutukana naibu ya rais. Governor wa kaunti ya West Pokot Professor John Lunyangapu, Governor wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Haemba, Speaker wa bunge ya Senate Kenneth Lusaka no amwe aria mekumagaritie Ruto thini wa ishara riake kaunti-ini ya Trans Nzoia.